November ni somni pakwa hian Entertainment Society of Mizoram buasai Mizo Film Award sem anidona he huna hian tunlaya film chang thiam tak tak kan nei tele film siam lama kutnu nei chaber ber kan nei te nena award hlan anidona kumin chau phei chu film chuak tharatamin film chang thiam tak tak an ranin pho chuak na sabok nen he Mizo Film Award sem tur po hi aphur omin tute nge award hi dongang ti siat achak om to hle a chuwangin kaini po in tute nge nominate ti in kanlo clear lok ve do na ni tunju Mizo Film Award sem tur a hian category som panga omin nominate zinga tu perin nge award donga kan jin ti te comment lama kan soi tang don ya o ama sabera chuan best actor nominees te hi han enila best actor nominees ta chu Gilbert Colney Thiledam kati tur kati ani mai obvious Mahruaii te kan chung kwa ni vel chu lem sakila bem nom nom wala papuya pachuaw thi thlengino sa ni mai sa alai da thi no pia nam thleng ti ka tomi ro sang liana rong chopol vanal mangaya two-wheeler taxi driver alo in tai po ve do to ne kamin chu vanal mangaya nia Gilbert Colney Mahruaii te papuya pachuaw tomiro sang liana le vanal mangai te nominate ania film chan anne so hlom mai sia thlanthia mahar sadon via winashat tunjum nominate te channa film a hian in lo kala nei wangin tuberin nge award dongang ti hi karing thiam che lawa engponi se best actor award dong tura irin berkha comments lama lo soi vela o chuan adot en leang best actress nominees ta chu Esther Hadasi Ralte Khur Khurum Luangliam Rosang Puiralte Pununga Colony lo pasal pon rumai lo bola in mamo zong zong ka te chewa Ruthi Chen Kual Ler Lori ingam ngam kangam romal ingam ngam kangam sang sangi Rini le Rina to no kan adu melem se kha Vanal lom omi Keima thingtlang nula mil that lo pun ril ru tal tha se ti nak la ya Best Actress nominees te hi anwaya thlan mai chak om khopa chelawle zei tak tak anni hlomani hi Esther Hadasi Ralte Rosang Puiralte Ruthi Chen Kwal sang le vanlan lom omiten ni a thantur ber ka shele peklaw Law Entertainment te channel lama khan mi puite votin 30% point aken tel tur thu te kha andar langa chuti ni chuan mi puite du ber so alo lang chuak mai tura nga yang comments lama khan lo ring vele sup sup phot mai ola indil ru te po boy ve thawin ania karin ti chuan adot le kan en ma in he award boss sai tu te hi tu te nge an ni sia en haulok te ang Entertainment Society of Mizoram ESM te hi Mizoram Sarkar Noya Farm and Society in register ni in kumsang ni somni pathuma changkhan Entertainment Society of Mizoram ming hian Mizo Film Award hi anlo sem to a hemi ma hian kumsang ni somni pakhata changkhan Law Entertainment ti ming po in Mizo Film Award hi anlo sem chau to ani kumtin sem tura ruwa mannima se kumsang ni somni pani khan ro kholna wangin an sem lawa sang ni somni pathum khan sem chun som le in kumin hian avoi thumnan November ni somni pakwa a Dorpui Multipurpose Center a he film award hi an sem le donani ole nominees te en chun som le ang Best Supporting Actor nominees ta chu Duoma Mar
cái mà thiên lang nụ là Eddie tàu chung ambush F lal lira thi lệ đam được quý ta cho cùng nga liềm ta cả số này ta lòng liền thăng puya đặc pu mau mangen te kan chung kwa thil reng reng ti arem lo ti ka soi not le chiang em Ale hei chu ka shede ovek mai supporting actor mai ni lova achang tu pa bera chang tur po a bon em tur ka soin rin lo deuh ka soi don a award chu tu bon lo dong se Eddie tàu chong hian main role chang ta se ka en chak ngoi ka en nge turan yang a hoi hertin mai hi adik em mai hian ka lo sheve a ka lo da sang ve em top mai ani chuana dot hi best supporting actress nominees ani ve a nominees ta chu Alice rin tluang i mar Mosual Esther Zongte Buin sai khai thegi na mi o Rini le Rina ke po ban ma ka tu mang buin chu engi zon H Zoram Pari Ler Lori ingam ngam kangam Sắp tiang bị tụt tắc lâu rồi là boy phone thì cần những cái thằng hàng tổ Manai Fanai Two wheeler taxi driver Pinky Zoram Puiral te thu soi kha de karin thi le dam man pon min man lo la I kom khat lo ai tam ka peng che tia hemi category a hian tunge ka thanang o ti in ka ngai to awang wanga tin mak ti deuh pakhat ka nei bok ler lori ingam ka ngam ti filma ler lori ber hi supporting actress ani tat mai lai hi ani mase soithui lawang next akalang Best New Actor in a Leading Role nominees ta chu Fiat Puya Kion Ler Lori ingam kangam ala pa tu tak ketian tu si Kim Kima Zuzur Fanu Ma Kima Chong Tu Shem Hun Shortcut Rin Zuala The Sky is Ours Rohlua Silo adin pun thalo view mi Kat Le Dai Film 50 chance Best New Actor in a Leading Role Rin Zuala hi mel cha mai thang ris thoyang rin dik lo pon enge boy ti to mayang o Best New Actress in a Leading Role nominees ta chu Baby Zomwon Pui Fanai nang ma ba wi ni ka Kanina ni lo abon chu nang ma Marilyn Chan Chani Ambus Biar bahi ka nei ngai na ba MS Sigmar Dakpu in tan na lama person lang hum ya ni Olivia Lalnun Pui tiktak chuan tuna po hian ka lo ka chwa ka klik Kan Sungkwa dam lo hi ka ning ani Zopar Moi Rong Chopol sana chu ngai tung mel sin lampang Best New Actress in a Leading Role he category hi kawan phur tak anwam kalau ti ve ngat enge chanti chuan Mizo film industry lama malam hun amu thei katia
Baby Marilyn MSc Olivia le zo parite an chang thiam ka ti hlom tak ka set ani ho hian film industry hi azon nan ber mangat ngat don po ni se an lo pui cheu thei hyang ka ring mason na tur la nei ne un nau thoma se an thiam ka ti hlom ve thot tu po hi thlang se an than lo te tan po malam panzel turin du sakna ka hlan mol mol ni ro se ti chuan hemi chin hi achang tu te tan award siam te chu ania tuna chuan film pumpui thirna lam award categories lama lu chho vele thungang Best Costume Design Nominees te chu Ambush From Hun Shortcut Kami Rong Chopon Rise of the Heroes Best Costume Design at chuan kan muang hian Leitang Pictures hian nominate pahnih ngota mu he category omzia hi chu an film siama min shoi lu tak zet tumin ahun le amun milin thil eng ki man chein an ro man ti na ani pera chumi tur chuan a thon thu milin anin cheina thomno ilote an thang chiam hle ti na ani perang chu endinan ambush filma police thom zo zai te kemi filma pasal chaten thomno hasi lawa puan an veng angte a filma ti mu nom big ema atakrama min shoi thai turin an film siam an uluk hle ti na ani hemi award hi eng film ber hian nge la ang ti sha ta chak om tak zeta tin tuna po ani to thona chungin nakin zela phei chuan ma kan son zelanga kan film siam atan budget tam zok kan da thei huna phei chuan costume designer thiam tak tak tenen tho chau zel hun te alo omanga chuti huna phei chuan kan film te hian ma son na na sale zwal ala nei ngei dona he category hi a hlu ka ti angai poimo om tak zatin ka sia Best Cinematographer Nominees te chu BS Picture Thingkung Mapuya Chongthu From Hun Shortcut Moite Hau Chu Kanina ni lo ngaihnawm fanai thiledam Samuel lalrin nunga rong chopon Best Cinematographer te hi minol puin kan sha thiam dan tur chuan film mathala tuber video camera lo von tuber ti na ania anma ni film siam ni kherlawa po midang film siama po an thok thei ti khalo shetelila mitalen nei tak tak an ni tuber hian nge camera khal kwal thiam ber ti hi mi puila ma chang chuan lo than thiam a har don le a hei hi chu mi thiam jok ten an thlang don boka Laurin chin vel ringot po ain thlachun omzokin kasia BS Pictures Mapuya Leitang Pictures Moitea RDS Shots ngaihnawm Conflict Video Production Samuel Green Rocket TV Production te ania an theu neu lo hlum ngang mai next kalang Best Film Nominees te chu From Hun Shortcut Kan chung kwa Ôi cả đòn Ông Tôn In vịt đo lâu bì Anh Tôn ạ $1 Million Boy तुम्हें तो फिल्मों में काम करना चाहिए Rong Chopon Trong trai tụi đen xoay mấy đòn mì Tụi nghe ít biệt khi thấy ngược trời Ở đây mà Thiledam Hey, khôi mình nghe Evening walk na feel bula kan sir Evening walk meli pulo Best Film te nan hian enge an manang ti sha ta chakwam ka ti engponi se a film pumpuya chaber ti na chu ani nge ya a thon thu in zirtira nei cha em ti lam ai ma chuan a script an chang chuak cha em zan thim tura thim em chuna engem jing tholim muya sen ngal nge abui ve te chuk acha lai na meta senem athom noha ka changin a hausak mel nge a re thei mel do thulo samvel mai ta ila he category endik tur hi chuan mi pali panga vel
he category ngor en dik tur bi khi omta se chuti chungpo chuan thana har le in karinga en dik tur te tur hi atam don hian ka shekhopa eng poni se nominate lang ho shemmun shortcut kan chung kwa $1 million boy rong cho polle thile dam te hi ilola en velawani chuan best film nominate anlan phak wang ringot po hian lo en ve nge la kumin film chuak zinga chaberber than chu an ni ti na ania an mu nom den don hi ani ringot karin danin he award dong tu film hi chuan anda na apps lama po clear to anei tharbel cheu nge yang le Best Director nominees te chu Abraham lal ramoya rong chopol cậu sẵn lắm ạ trong trai tụi đen xoay mấy đòn mì tụi nghe ibiak hi thengel thing orenga Bilal biak vela thile dam evening walk na feel bula kan sar Evening walk meli pulo. Drew pachuau kan chung kwa không có In video lo be. nó tụ mà mapu chong thu Shemhun shortcut Raymond Colney 1999 he riot Best Director category hi film apoi mo na hi keni Mizo te a hi chuan kan la phok chuak zo tok lovin kalo sheve mai maya film lama tui ni velem lo minol pui phei chuan engber nge an lo ti ve chin ti po kan man phachia lo mai thayani industry lian so ka chuan an poi mo na alian ema director te thu in an film kal mang hi ro man le chan ani china an mo phurna po asang hle ani keni ro chu kan industry ala nau panwangin camera 1 2 in tihan le ati chuan chu tianga ti chu ani deu berchina hei po hi soi thui viau tur ka shelo nge fir zo ka director part hi kan la apply lo wang nge nyang ti te ril ruwa oma dun nominate zinga fir ta ka directing part la nal chu du pa chu hi ani mayangem o ka ti dewa ka soi so chuan comments lama milo correct ula o Best Screenwriter nominees te chu Bilal biak vela thile dam Mike two-wheeler taxi driver Raymond Colney 1999 he riot Samuel El Pachuau kan chung kwa Timothy Wang Chia thingkung Screenwriter hi miril rungai to na mang tak te an ni hloma wang hian an vai mai hian ka ngai sang ngal deuh top mai ni tu po hian award la se ala velo ta nen ka ngai san dan ain ang tang reng thawin ka ring chu tiang khop chuan scriptwriter te hi ka ta sang ani next en le ang Best Sound Design nominees te chu Ambush Shemhun shortcut Rong chopol adua pol kania Sanatu mai riru na so ta hian The Sky is Ours thingkung na sakang mission chuma thlen thei hiawma chu thingkung danglam tak chuan Mizoram chung khop khat chu han sound hi film apoi mo zia kan she cheu ome mi tu emokal mai lai po enge mo ri wangin lawin atlan thut thaya tin ri lo rik dana zirin chu sin chu ahlim omin alungai thak ti kan she thei bok chu tiang khopa film apoi mo si chu ma se ti en kan soi te ang kan film industry alate de wangle
film siam na na sum tam tok kan la nei lo wang hian kan sound te hi ala chatok theilawa sound engineer te ashan pa roi ai chuan free music kan man fo wang hian originality kan la nei lo hle ani chik zo kan lo en le ngai thak chuan chumi film an background music le khami film mi kha aloin anga ma se tu na chuan ti theile soi thei kan nei chuang lo hei hi chu kan drama house saka kan Mizo film industry alen huna aladik chau vek mayang he category hi chu a hlut dan te thiamala har devin ka shia Best Original Soundtrack Nominees ta chu kani na ni lo zoram chani kathang berche HOM kumkluang zo thana fit zo dini ton mang yang fela Halo turin Laila kan Jax hei hi chu kan original anampum ang pu akan thiam zo ngani a alar beran thang mai don nge niang next sa lutang People Choice Award nominees ta chu Dakpu From Hun Shortcut Kan Chung Kwa Alele lamero ana finga Kema Thingtlang Nula Ler Lori Ingam Ngam Kangam $1 million Boy San point ka ngai then te ren ne Pununga Colony Rong Chopol The Sky is Ours Thi le dam Evening walk na feel bula kan sir Evening walk meli pulo People's Choice Award hi chu amel chebera changa mel chaber thenga judge kan lo ni ve theina ani awangin khoi film ber hian nge award don phu beriti kha comments lama lo soi vere reng te u chuan atop na ber tu hi han ante ang Best Documentary nominees ta chu Napoleon RZ Thanga A Star is Born displayed amazing talent during her song The Vande Christopher An chansin le sul nu chun lungdo tia patiti thiam dawin an phua mai ni ina langani lalmuan puyaren thlei British Sovin Fengtina B Sangkhumi Padma Shri Awardee chuan ukhung thoma chu lalatan an thlanga TC Vanal Zawa Khwal Sinteta na hun nuam Mizoram Lalom puya khiang te The Grand Lady Dang dambik taka asyam ani ditsu mu mai thei ani no hei hi achahle maya avahan chatake o ti bak soiwak turpo ka shelem leilawa hetiang video siam har tur ziang ai to phe chuan documentary film siam tu te hi anfak katingoi ngoi he award hi ka ngai hlu ema apu ber chuan a ha man amu nge ka do sakta ka zetani ole khang hau kha nomination list te chu ania Mizo Film Award hi kan soitak angkhan November ni somni pakwa asem turani a he program hi local cable TV baka Tau Entertainment YouTube channel te pek chwa ani do nani milarta news lo subscribe vela chanchin beng war thak tak tak tenen kanau let le thwai don nia